Oras selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pay maijalohi tarigapan sigano pari bata bani panurang sugot nerion. Pasadahita hurta martong gomahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang inaguriatas peham Tuhan. Dohor doham ito tongah nami halani ay. Ibagas na siol ipukah kanami. Orja nami sigano pari bani panurang sugoton. Parlobe parsahap kon ham hanami marhite hatamu. Asi barang ahape na ijupah kon na idokpa kon hanami. Parutulon barang hasusahan. Tetap marguguh jana ibagas malas niur hanami. Laho makurjahon na madiyar ni arosukon ni hurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyang marianan bani panorang sugot nyarion, naboy isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Regapan sigano pari bata bani panorang sugoton, Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, ay matar surat bani buku 2 Korin, bindu 4 ayat 8, na magkatahon sunon. Ibagas sa ganup do kanami hona odoh-odoh, tapi lang tarpisat. Marhabiaran tapi lang putus harapan. Langadong sada apostel pe atap susian ni Tuhan Yesus sangga ibagas na mangambilan kon ambilan na madeyar pasal holong idop niuhur apa pambayanan ni Tuhan Yesus na lang mandokpa kon sitaronon. Lang pita sitaronon tumang tapi diutdo pakon hosah ni pe nagabe galar ni haganupan na hinorjahon ni. Artini ay resiko na bagal tumangdo na idok pakon haganupan apostel ni Kristus in termasuk maay apostel Paulus. So na sinobot ba ni 2 Korin 4 ayat 8. Tapi Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahadona ni rahasia ni. Ase porini petongon apostel in. Mandok pakon sonin majangin ni, sonin maborat ni, tantangan, parutolon apa sitaronon, ibagas pangidangyon ni. Tapi anggo horja pangidangyon ni, seng anjay soh, jana seng anjay gabe putus harapan pa apostel in ibagas hagano. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu kan halani adong do rahasiani. Rahasiani na parlobe sahali. Ipatuga apostel Paulus. Ibagas haganok do kanami kona odo-odo. Artini ay langadong barang agape naboy parokon malas niuhur bani apostel in sanggah mangidang. Langadong sahalak pe naboy patubuh semangat bani apostelin ibagas pangidangyan tapi justru pangodoh-odohon do na idokpakon ibagas pangidangyan totu anggo secara hajol maon mahita anggo pangodoh-odohon do buah ni horja na madiar nani horja honta bahena hamak horja honai ay ma anggo pikiran ni jolma. Tapi marhitehon ni hataon, ipatalar apostel Paulus do, hagukuhon ni, rossi malas nyur ni ibagas pangidangyon ni, porini petongon, humba ni haganup do iya hona odo-odo, ibagas pangidangyon ni, tapi lang tarpisat iya. Masih lang tarpisat, halani pandeni do ay, halani pintar ni do ay, atap halani jagudo ia membuat uhur, atap halani adong do na mambekingi, atap halani adong deking ni na begal, atap pe na merkuasa tumang lang bapay na. Anggo pangodoh-odoh nay, ihapkon apostel Paulus do ay, tapi purini pesonay, pangapitiyon ni nebata, seng ongga, do humbani apostel in. Ase porini PHP ni
Bue tumang na mangodohodosi, haganup si hol mangodosi, seng ongga tarpisat pangahap ni Apostel in. Totusunay mahita ibagas sa ganjang niya riyon, bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ibagas naman jolong politik hapor sayon ta, mangirikon Tuhan Jesus kita, didah kita ma. Porini petongon humba ni haganupan, desa nawalu, roh lahu manguduh-uduh kita, persoalan-persoalan ni perguluhan ta. Tapi diingat kita ma, do kuasa ni nebata, laho paluahkon hita. Halani ay pangarapan apa tengir ni hurta hubani nebata. Ay lutongon nagabe senjata bata. Ase porini petongon hidup kon hita bagi-bagi ni oduh-oduh humbani, bagi-bagi ni persoalan ni bagas perguluhan taon, seng anjay tarpisat kita ipaturut nebata. Janah napaduahon ipatalar Apostel Paulus do hubata, bahasa lang nalang marhabiaran iya mandopakon haganupan na masa ibagas perguluhan. Mabiyar do bapay na ulang iagan hita ang godoma isobot Apostel Paulus no kanayay bahasa ibagas perguluhan ni adung kuasa ni nebata, porsaya iya ba nebata, langdong biar bani marhabiaran do iya ibagas haganupan ay. Tapi porini pe marhabiaran iya mandopakon haganupan na manguduh-udusi, tapi lang ay mambahen gabe putus harapan iya. Halani tenger do uhurni ibagas sa ganupan habiaran na idopakon ni Apostel Paulus na ibatado na pasirsir hondalan. Asiboy iya tetap mangidangi, asiboy iya jupahan malas niuhur, asiboy iya pajupah pakon hasoman nasariho mani bani pangidangyon ni. Nah, ijon mabapinang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, maningon do humani boy ididah kita. Nagabi onjolan ni perguluhan ta sa ganjang niyayon. Buhay tumang na mambayin marhabiaran hita mandala ni gulukta sa ganjang niyayon. Tapi ningon tenger do uhurta naibatado na mambere jalan keluar jalan dalan haluakon hubata ase lang putus harapan hita ibagas perguluhan taon. Halani ay ahape na siur-siur jaononta sa ganjang niyareon, marondos kita hubani na ibata. Asi na ibata na mga jari hita, asi ba di haganupan, habiaran, na roh mandorap perguluhan ta, seng anjay putus harapan hita sa ganjang niyareon. Halani na ibata, marhite tondi na pasing, patugukon, uhur, pikiran, ase tarbahin hita, makorjahon, harusun ni ibata sa ganjang niyareon. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongon bapa, ibagas sa ganup na masa bani perguluhan nami si gano pari. Porini petongon marjunjun janah mardondon persoalan ibagas perguluhan nami. Lang tarpisat kanami halani porsaya dohan nami. Hamdo tongon Tuhan, naboy pahapungkon si porsanon nami ibagas perguluhan nami. Janah porini petongon marhabiaran hanami, mandopakon bagi-bagi ni namasa ibagas perguluhan namion, seng anjay putus harapan hanami. Halani posdo uhur nami, bamudo tongon, jupah kanami malas ni uhur na manongtongin. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rampakon tonggo namion. Amen. Jaloham mapasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hur ni Tuhan ta Diyos Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoalan ni tondoy na pasing ma namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras ba't taganupan? Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Andoar matungon sa ganjang neryon. Ito nga to nga ni ganup tanggung jawab na inurjahon ta sa ganjang neryon. Pos uhurta. Seng ongga putus harapan bahenon ni nebata kita. Asal matatat kita marpangarapan na mangguluh bani nebata. Shalom.